ki interact kan obzok na di na chida kon gen zamai dia tu suna tu ni jing kala ma hong pai khom heu tu te kasyam sin pi te ule naw pi le put lom le walte na ve kun sun pha hei program ka ging ta sang in le tu pi ka sa zoa ka hong pai na ka lung bang alenga nidang ei khong SSPP khong ina ki zat lai na mi adi program ki sai sai ya to e adi hong ki sai chi hai to jang ina pathianin hon pi ya thu pi ka salwa heu tu te leng lem gel siam ka hon sa ka ki pak lo tel ke le ka en kwan te sikin chi ka hon gen ma sa di siam sin lai te adi na message khak top a point wai sakha point li lenga hong ka hon pedinga wai mai na masain ke kamin Caroline Jingthian moi hyang tamlam ka a pyang le hyang tamlam ka khanglian ga hiya tutung UPSC Civil Services exam 543 rank pyakin kamu pathianin remat saka boina bangma om ke le IAS convert ta hong om di ka hi na pathian min ka phat ma sai akhat na siam sin lai te theida ka de ma sa pen kha determination sa power determination na kichia midangin bangchi na khendi chu ka thei ke le ken kha student lai sim lai te kha chini in ka khena khat kha determination nei te khat kha determination nei lo te khopia lai sim to lai sim lo wa he ke le house low background hoi lo chite kha relevant no lo mo tu hona dia kha a relevant pen kha determination nei lo chi kha hita ei pawina tubku na mo kukal na tubku na chitak na kichia determination nei to dei loina siam sinte ka khena determination nei te adi na bang chituken hin hwa a haksat na tam people to lele haite excuse sa jang lowa haksat na tuam palgal kaya lochina mu chi kha ki mu da na hiya ki hin hwa a ban leng kamwa uchi lo determination nei lo ten chu thil teng excuse ala mo ki huchi khachi wanga gampa male kapot zo ke ahi ke le nu le pan le hon chom zo lo bang hiam moi cha hin khwa a chu haksat na le hon tung di nop na le om di da na le om di hei chu mi hingi hi na khove lai om sunga abe di le hingi ke a hi le determination chi tak na tak in le kha hei hin khwa a thil tung teng bang chi gen dia excuse ala lo wa mo wai sanga ki han thon na ku kal jok sem na ala thei de kha atop na wal tung tuang hi chi kha first point na hiya ani na di na discipline kha apoi mo dan ka gen seng ke ya lekha sim uthun phurphut chang chowa sim ahi ke le mi hin khwa mi success story te khong hanom changa pura lekha sim ja u chi lo changa sim ngei mong lo chi le tam ma hi amo me ka waite kha hi thelo win chin adya ka UPSC level tan kha discipline ngai pet ma keileng lai sim nuam sak ka sai cha ne ka nek tho me ya chakki pak ta ka sim ja hi het lo ka hi kalung lut lo pet ma ka sim pe lo tun hun tam ma tam mo hileleng hi cha uthunu na sim lo chi kha hi thelo win chin discipline taka ipot udhuna le pot lo ilom le walte no am sa taka mu I eng huna le ile kha sim pen tel zo mo vai kha nitenga pe lo pi haksa satulin kom tun ai sim de kha I thelo kalai cha hong ki gom in chin ai thelo kala haksa sa pi ai sim tun le kha tampi anakisim hin man ma thelo kala kha discipline kha poimo ka sa a second na discipline hiya a third na dina perseverance and patience UPSC adya ka UPSC chok lo le adang siam sin na tuam dang te le a process a sawa
khaguk khong sima lai siam mai kile kum khat kum ni khong sima thil deng teng thei chi kha om thei lo him hin chin patience ngai mo do zo na le ngai ngak zo le ngai keleng lo chen na twak lo sap na twak khangi lo ka hi teng teng a lo ching zung zung khong non na sakhak de bang ka lawa lo sap na leng twak kha lo tel ga hi ya hi le leng hai hun na kha lung ke mai lo wa pathiani na ke ya dia re ma sak nak le ke la ma ka hi te to pa ka pang nak le pathianin hun achi huna hon pe de hi chin ka ngai twa zela lo sap na khong bai na tom tom khong ka twa chang in leng hi chi na ka ki hen em zela ngak zo di hilale inga kom male ei ha pang di ma ei mi hing lama ke mi hing lama hi chikana ka pang dida nom no lo him hi chi ngam tanina pang ni pai zo ali na dina hun ol zadik sia mangaya kwama daga som ni leli ni khatalai sim om ngei lo winchen hun ol chukine ivek chat mo yai hun ol le khasim lo kal kha bangchi ni zanga chi kha poi mo pet ma phone khong khoi den social media khong active pen mai kele online games khong movies khong hun tampi jang kha phatwam lo chi kha ka hon ge nu ta le khai sim lo kal jang ina hobbies ma lunglut na tuam kwama jingkal tho apan jani mutan lai sim zo ke om lo hi chang ina ilung sim ki suk fresh na dia le ma thil tuam hobbies tuam le poi mo engine yai phone khong games khong hun jang mai lo ile khasim lo kar chang ale in khwa I personality hon develop thei di hobbies kha in chat vek du adia ka sam sin ten ma ke ka hobbies kha writing hin chen kan eu la ya panina diary kana maintain gi ge awai kha twa chu journal ka chita diary apanin kha journal in ka upgrade diary kana ge penin kha ka writing skills aleon panpi mo clarity of thought ka ngai twa na omti hoi taka pena kin taka gel khyak thekna chi te khong bang tha khata ki nei thelo ma che develop to ngai mo skills kha writing le ka hobby hinchin wai ka interview ni ya UPSC interview ka face ni ya le line sim lo cha bang na hi chi khang le han dangon chen wai kha writing lai gel long lut ka hi dan khong ka ge na amau le ki pak pet ma o mo ha jang chu creativity mok om lo chi kha shoi chu hobby hoi takine changa khama kha writing khong ka hobby hi ya reading le ka hobby hi ya reading apoi mo dan kha a textbook a syllabus pola male book to am sim mai di kha hoi novel to am khong ma novel khong hi ha sim chang hina I vocabulary le hong pung mo ilung sim le hong lian hong zao mo lung sim ko chik lo bana reading speed writing speed thong lian pan pi vekin chen thank you mai kha reading writing kha siam sin te ya dia na develop te dio mo hai te gel kha hilel adang te chu sports lung lu lam ten le sports nei diwa thil dan la sak lung lu ten le la sak la male pai the cha na miziao hon bol tu di na personality u le hon develop tu di hobbies le nei cha dena le ka hon han thonu ta ke bang leng la sak le lung lu ke hi siam lo tel ke leng le byakin khong solo te ke le la bol ti ha katel thei dan in kana tel zela ka hi thei to pa kana ki zat na te pathianin ale tampi hon wal zo sia kina pathian min leng ka phata hi atop na di na siam sin tia di point alas na pentina aim high na tup naus asang ngai hi azyak chu lekha sim jang ina nang adi cho asimin ki ngai to aken la na in kwan pi te adi le gam sung pompi hai e gam le hi thole e gam cho le lo india pompi e gam pompi adi alai sim ka hi ji ina na ngai to adi wa small aim is a crime chi Dr. APJ Abdul Kalam in mo
नाव बंग चिक चिक ख्वाक हाथ लुंगसिम हाथ technology phone laptop khong le nei vek khucha hi cha knowledge nei tia dia kha small aim is crime asang tak tak tup di hi le leng na nga de chaw an tup lo di na mi le na sa te na gam le nam tia dia asang pen pen hon tu mun chi kha ka hon han to nei hi hey kha siam sin pi tia di ya determination discipline aim high perseverance also hobbies hun zat dan siam di hun all zat dan siam di hai kha a main point siam sin te adi ya tu na in kwan pi te adi na in kwan pi te role neng chik chaw kon ken lang dia in kwan pi te nu le pa pi le pu te na itate lunglut na thei siam le zata siam di na ka hon nge nu ta itate lunglut lo na pi first stage te chi bang amao a potential lu atung theina dita no dal tu leng ki kha thei in chen ma to ke bang commerce lunglut ke hiya commerce and accountancy student ke hiya in kwante na commerce hoi ke science na la hoi ke le arts la cha hot na first stage te yu bang hile hei tan ka tung zo diam chi ka ngai to hiya mo le khasim kha hak ka hak sa in chen ilunglut te bon isim le hak sa ki sa a ilunglut lo te asim ahak sadida juga ngai to ngam ki ya academics lam professor hong ut te hong civil service gal sakte te chi banglia hoi diam chi le ki ngai to da mo ai ke le science arts la ut khat science hiam commerce hiam balak sakte te chi le hoi diam chi le ka ngai to na no ma ke hin khwa apan ka thei lo sia ken mo wai kha inau te alung lut now subject alung lut na lamu tem pai na lamu kha I thei pi dia za ta dan siam dia freedom of choice pengam ni moi ta te hileleng ta ten le inule pat pile puten freedom hon pyak penu kha zatan siam ni a bana in kwan support apoi mo dan lai sim na dale ka hon gen jeng dia adia ka nume ka hi na ka thei siama numei te kha in sunga irresponsibility tam theilo mo in adia ka inna sep de bang tam ma tam the in chin le kha sim ut ma ma le le inna teng hongi hon sep hi changa kha I mut khong swak ki gim min chin ki concentrate he no lo ma u che da na mi tam pi ka the o ma lai sim chu lung lu thile le boy thilo mo hi di tam thilo a lai sim na di hun tam lo chi khale om the in chin ka in kwan te ka phat ma ma he thua ki kha banga ki hi sak le ki thupi sak na lam hi lo le in na bang ma hi nge lo ka hiya thada man hyam ki thupi sak man hyam le lo le ka hun teng teng ka sung kwan te na lai sim na dan ko khat sakomo ke hi de tang teng teng hi ve khun chen ai cha in kwan a pang homa sacrifice khom ngai mo khat lai sim lung lu tak tak ka lai sim mu tun tun le na sim dia va sol sol che le kha hoi dam che le ngai to ani ma bana sum le pai coaching la lo chi tok le le book khong mo le ngai bana exam na dia mun tuam khong azin ngai in chin sum neu chik le seng lo chi khaom thei to an lo in chin ma laptop khong le ki poi mo phone hoi bang le ki poi mo la sim na dia wai kha in kwan ta nau ti asum nei nei anei nei chak to homa pang mai di mo lai simpen support mai di ka ham phalo te la ke kha ka pi le ka pu ka tunga hoi wa kha ve ka pi hon dik zwale ding au pi amao zar zo pet ma ka hi wa ko kha poi mo bang bang pathani na hau sak naon ki ko pi a ka pi le ka pu te zarina ta sam lo wa mo le kha sim na lam di hi nak le poi mo bang bang hon ngai to sak se le hi a ka ki pak lo te la in kwan pi te na ta te tanu ta pa te lai simu tak tak a hiu le thildang bang ma sup vai lo di vai bana alung lu na teu thei siam le respect sak di ma bana gam igam sunga sap tuam le pol tuam te kha siam sin na lam push le siam sin na lam to son thak di na ka hon han thonu ta to na push ke yu ka chi na hilo hilele yai sanga le na sa zo se ma le kha sim te supported an ingai to khom diwa igamwa a wave of education
siam sin that tho na hi cha away fa hong pai di kha ka de amo u le naw pile pu aliana neu effect kwai pang khom thei thei dana pang khoma lai siam tam pi sek to khom dina ka hon cha luta keleng ka thei to pa siam sin chi tak 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 te atop tan tung din ka thuak di teng ka thuak ngap asim de za za ka sim ngap cha ki pe khya yom le ki mansa gi gi ka hi cheleng ka hon panga i thei bang 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 khom di cheng som tho thei te len so di lak kha tho thei ten le tho di hi cha lai sim na wave ma lai sim ut na na chu sum khong bang bang khong a boi sak lo di cha effect khom bang khom new yai heu tu nu vung khan ching in a sak thang swa siam sin ki chi la line hei la ka de pet ma hei a line ka favorite line kha pilna siam na zeta khan khwal na tul sing lim ile kha siam I siam sin naw pang teu kha den chang ibel pe nu mo sing lim liap ibelu hon hi diu a hi na e ya vek ma hi siam sin te le mo e ma ban di hi ya siam sin te sek to di na effect kun pan la khom ni hai teng ka gen tom kim ka gen u tom kim hai teng hi dia la khat kon se dia pathian kya nga ka thum na hi kom di na heu tu pa vi pau khan siamin ala phwa honglen gi gen che la kon sa di sim
ka lo chin na tung to na hei ka hon lo ching na tung to na thu pi na le min let na teng teng avekina pathian ka pia ka gen khel om le ki ngai siam ni ka ke pa ke